دەستپێکردنا وەرزە ددیان ji sala xandinê ya 2020-2021 xandekar û şagirdên Kobanê gazincan ji dijwariya xandinê û wergirtina zanyariyan dikin. Ji ber got ew di demên borî da bi sedema gefên Tirkiye li ser herêmê herwiha metirsiya ji belavbûna nexweşiya korona ji dibistanan qut bûn. Xandekar dibêjin, dûrketina ji xandinê û perwerdeyê zirar li têgeha wan dike û ji bo salên pêş de pêwîst e got bi temamî amade bibin. ما دوی حاضر داد پر آستگی دیدن دانم که درستی ما پر سرمایه‌چان پر درست سال اخیر بون و محاول دکر یعنی ام که بین مال دا بخونن معلوماتی ما گرگ بیان ام که بین طبعا ام نهی سال ام که بیان زی علمینه پر معلومات ما گرگ نسالته بکالور بعدی ام که بین هر زانینگه هیا سری هایی ام که معلومات ما گرگون آمگوهات ندبستان جی ام که بین آستگی ما حالی ام که بین خواندنی ما مدرسی خواب پر که امستاندن Mamosteyên dibistanan jî tevlî xandekaran dibin û didin xuya kirin. Got projeya xandina online ne serkeftî bû. Ew yek jî ji ber pirsgirêkên elektrîkê û internêtê. Got xandekaran zehmetî têda dîtin. Nêzî 25 rojan dibistan bi giştî hat negirtin. Xandekar ji xandinê bêparvan. Hin mamostan, piraniya mamostan hewl dan ku beriya WhatsAppê beriya online xwe bigîne xandekaran. Lê pirsgirêka internetê û kerebeyê û pirsgirêka xandekaran mamostan nikin bi xwe bigandane hemû xandekarên xwe. Dengê Amerîka serdana rêveberiya dibistanan kir. Got wan jî ji bo vê yekê serrast kirin. Got dê dersan zêde bidin. Herwiha pêşbîn dikin got dema xandinê dirêj bikin û navberan kêm bikin. û dersên mûzîkê û wênexêzê di vê demê da rakin. ما دید که روش است خواندکاران تنیکی ضعیف بوده. ما دست کمیته رونشتن جبوی پیشکستن خواندکاران مربو مواد ترفیهیه موزیک وینا مربانات نوین آمادهی دا مرا کردن گشتی مرا کردن و ما هیچ جی دروسی ونا تکلیف چیکر ما سب جبوی کو خواندکار پیش بکویم جبوی کو است خواندکارانش پیش بکویم. Hêcayî gotinê ye got hejmara dibistanan li herêma Kobanê 409 dibistanin. 53,000 şagird têda perwerde dibin. Got materyalên rêveberiya xweser têda tên xandin. Mehmûd Balî Dengê Amerîka, Kobanê.